Fai pule fa malo, olo tofi ole toto malefue, ole leole tu malo, fa fetai mo aula ngalue, o sole o fa taua a fai mo sui si a mas mo so se taule ale o toto ia oda. Fai pule fa malo, olo tofi ole toto malefue, ole leole tu malo, fa fetai mo aula ngalue, o sole o fa taua a fai mo sui si a so se taule ale o toto ia la fama. Elilo mai Beyoncé fai na taule le Yolanda. Eu sui tai o pomale amo. E assim ai me fanga. Foi me fanga lo tama tu i ole la ai ma manga mali ele la ma wai le ma. Down no to you time. Hold up. Go talo popo fai. Imana se follow fa ile le fia mai ma wai fa mo pia ole fa no mai ole aso manatu fai mai sofika fai mai le tspaya ole sna ye faya eta tutte only mo fia ya hold up I'm a tall say facing a luenga I'm a tall sinna for pala I finding me uma malale fia Dice te fa solo ami lo si uma fofa leo na ngauya talo fai male sana tao o unai talo talonga I fai te talo no so atao I say yo no I na pingi Tomana tu Penasilia na omailua Faisa malolonga Ala mai bilia Pitu ele na mosita alonga Pe solo ele pase la mai salolonga Ole faloma Ole asomana tu Fai mai safika Fai mai letisupaya Ole suna ye faya tutte only ma fia ya hold up Ia toi whaataro whaatuba o whaalo whaatuba whawhero ia tu ia te autou pa ia sa moa ile nei fo ia fiafi o le aso ngā fua aso lua se furu mare tō lua au kuso lua wheru so mare kasi pe a whape o kaungalo ia o fo ile nei tau sanga ma loa fua ai la o maua ile nei aso ia o le aso amata fo i o le nei va iaso a o tātou iai ile lockdown mo mātou nei New Zealand ia mese o lo tātou iai ile level 4 io ia malitala fa vau vo ia fia ile sko kele o le o to e fa au popo o to e fa popo ni so tanto waso ia a o ia tanto update fo I tanto tala mai New Zealand me so me lo tupu so tanto want to lo o io le fa taro fa tu ma o folo fa tu ia ti o ha mai o ele le ba nga o le fia o e fia ia o e fa ngongoa o wa makwa io o le langi ro o malo le soifua baua malo le lava papale malo foi le tauatai ile le yaso ia wa o le klopo tatu fa salalunga lo winga ele na o manto ni usira nei wo mapa anga mai le tatu tau ia e masiata ia ai o folo fam fa talo fa tuai I pa anga u malava po fie se tafa o le kelope o lo e mahua mai ai le tatu programe ia temile na manto ni usira nei to su minuto de tale o le tula e ono awre ngalo tale ono ia tatu fa tala noanga ta ua lava awane MC am stasi foi ia o tusitala si mia ele ngata o le Pasifika Oceano o Samoa ia ai o le lalolangi atu fo ia wa so o ilana o nanga lua se fulu o mane lua se fulu tusanga o ia fia le vaenga o ia le ta le ono ia o stasi na tatu fa tala noanga mo le fa tulanga mai tatu tau ia faisi pisi o ka ku ia ile so le
ka fiola ka fefe ke leo me o tupu ngata o New Zealand dei to fa popo o tatou lockdown ia ngata leo ni sio na tatou o tonga mai Australia mani sio tu no o le langi ia ai mese lava so tatou tu no isa mo yoi a fu mo makwa fai la lau ka dinga ngi kai o ari si o ia tatou tal noanga ai mese ia o nai breaking news ia na tupu mai sio tatou wa tu no isa mo ai mana tu tatou tele ina loa ia swafa ia si swafa si dingo fi fa ka lo fa twai ia te oile nei vai ngau le fiafi wana o swafa lava o ke riso lo tatou bodi faola malo ia te oile ona sai malo fo ina ngalo lue ia te utou o fa ia penga luenga a me se matou New Zealand nei a fa pe o lea ua e maua ni tatou proklame a o lea nga inga lue essential workers fo ia ila tou lea ta tau pea ona ngalo lue a o lea la u fai fai malie lo lo sa ile fale ia malo ia te oile pale malo le ona sai o mai o e sefe io o le kalanga ka miki savai o sefe o i ringa ruenga le nai fai o fai lo tui o fai sau siaki o fai lo mask ia matulaga uma fa pena e o i lava le tatou o to tonga le nei vai ngam tatou tal noanga fo ia ile de yaso ia ai fa talofa amata mai lava feo yo le tala le lei so ngai fa fia ngainga ia ono le so nga fuole nei ke le ala inga o ila fa talofa le to tele ia me se fo tapo inga maua na yo tatou tua asina sina matua fa ikeke lava malo lofa tatou le vaingo na yo tatou tua asina sina ia wa mangku fo de saunga o kama kuai fo ko vitimo mo pesa ke le inga fia kama ngai fa wo ngai ko inga mangai lo matua uyo le o kama le o saunga o delta virus o lea no maua o se furu pre toru li tau sanga o si tamaititi la ititi lava le wa fa mau ni wa mau fo i si am mo ko viti le o delta virus lo winga wa le ko ya luna le le pi ir kama le na o ne tatu tu ama tu tua wa fa solo ko nga fainga ia ele nga te le ona tamaiti o nga mafana wa o nga fo initial tatu polisi le wa maua ia ua o ia fainga male pisi ai o siama ia ai manatu fata lofa mo fo lofa hantu ia o to lungo le tanto prokalame ia pe o kele ka ua tua ro suafa pe ka o fo ia ele tawilo vai fo la o pe o le tala ia le tele le ite ele tawilo fo i la like o la love o la share le tanto prokalame o moli atu fa malo malagang fa tele ASIATA ia te oe i la unga luenga e fa soa le tatou programe mana tua se manto o nanga le Blue TV ia fo wai dungo tulanga fa pene io e manto le tau kau su ini mako vai fo ie pe o tala masania ia o lo ao o lo tau au e ma fa ona fa soa e tatou programe o le ma fa ie ona fa lau tele le manto o nanga au ne ngalo ma e ma fa tata noanga male a fionga ila fa ilo aku ngolo malo le fionga le tamaitai ia Lagipoiva io Cherelle Jackson ia te lona o tau sila fia malava ia lau i lo fo le nei tau sala ia o se ta tamaitai fo i tamali o le antunu o lo ana tau tua ama fa tala noanga ona so mai ai le tua io afa o le tula e ono o le maua fo i lava no o tatou tautai e kolosia tua i Samoa e fa tala noina le fionga ile minister o fa atoanga ma fainga faiva suenga fa sa ni si era ngata leo este tausia tatou tunu sunga Laaulialemalietoa Polataivao Schmidt mau tatou fa tatou longa e kele ala ka ko oi io sa or karar ko e kele al story le bele ka pe oi olea malo ya te auto mana tu le auto e umi se tatou taimi ia ona vasa ile o foi tatou sin tatou malo longa ai ona ia tatou news update o lungo la ora kele ia o tele tau fa se i vanga e se mai i tangata le aru fai ngā rugen. Se i vanga la o le ke ka whao runga le wala ma e sur kula fong. Ia ngā e roa le o le makua o e awa e ngofu whapisi oi au le taimi ia. Ma tua ma neia ia le file mu o lungo manga hau. E le taimi le nei, o winga, whau tuanga masani, whai lau mask, i oi. Ia ma e ngofu file mu le i le wharisi e mafuka ia i ruko o lua malau whanga. Lipo tia mai ia se tatou amata New Zealand tatou o tonga o tatou meolo tupu ua alu i luma le tulaga lea o le whaongaina o le la au malosi
ia po fana tu lo fa fonga o le weekend le fo isa li potia mai ai le tanto hero charanga te le oni so tanto media tele ni sila ia fa ye fo ka nga fanga leo ele le ale ba ku nga fa fa ngo fia na awa fo fa na ula fa fonga mai e fa ngo fia yo na la to lo o la io i West Auckland Messi io le weekend na te nei ia li potia mai se fulu tasi ta vale leo ko ela makamba fo ie le pe uli ya ku e fa nga ina ia la umalosi fa tanga ina mo la umalosi ia fa ye ka nga fa nga masitasio inga e o me zemine ele mauti no le so nga leo pe fa la wilo mai ia po o afie i kuranga fo io kengi ia ai ka kiri ka ku sambo il tarfi asal fi vai le asal masal ui o le sa nga le mu mai ale no weekend ai ole po na po o se vai ngol tu la tai le se fulu po li potia mai fo si tasi fo o fa la velave e tari tu sala fo i mal fa la velave le fa o ngai nai se la au malosi po se fana ia i o tau longa di tanto o wala fo lo Princess Street ma to fo ila wala nga le e ofi ko o tau wala wala nga Princess Street ia li potia mai ai ia ma liwai se tangata fa monia mai leo ma liwai se tangata ia ona o le la au malosi e o me fo tai nei tu na tu tato update e le i au bi ili mai po le hale tulanga a o le fo ile mafuanga a o fo iolo o afia ai o manatu avatu fa tuanga fo ile vaenga le nei me sera fo tato tau te ia o le nau ta inga o le tato porkalame ia e manuia faiva o le tato o tunu po o fea lava lea e te tautua po o fea le te no piai ma e au na iai o le ngau ka inga ngau lo loto e afu ai pango o vakti o ko fa pe mai ia la bua mai e fua ioe o le tupu lava i o tato ele malau fanua malau tua oi o tau o ile ele mama ko ngar susu e ro fa malama ulo ko tau ia o le angoa i fo i le au Pasifika i le ngā tau tonga fiti o le anoa i fo tatou tamawhanau ma Samoa o le mela lea a whaapea e sa ora utau mai tau atu talu mai le masina le te anei se i o mai le masina le ne Iulai au kuso ua silia i le ono whaalave lipo tia mai ni usila nei e whao ngā ina i lava le la au malosi po o le whanga ia e mese lava fo i o tau ngā whanga leo mai la tau nei e whao ngā ina ia mese fo ono silia ma le ono tātou whaalave i le rua masina ma tau tia ia o le mela lea e fautua ma tatalongo tu fo i ma se fau ma tua ia tautua na ke loa e le o se fai kala la ukala la fai ai wo mana tua ke lo si mele le ia nga kaunga e malama ia nei pas e tau ar mele e kaunga e malama po ai lo next door po ai ele fa pe fili ki aruki ai fa masangi ma ia e loa wala ngai te lo po e next door ai i fale ngi kengi i fale o lo fa ia fala au fa saina ia o fa tau go fala au fa saina awa e kauli ele ia inga no mo fo ia ngo fo manel fa fonga sa mo fa pa fongi fanga ia le se i vanga nai ia o tu langa lava fa pena ai le nga ka fa ka o fala au fa saina ia o ke wa i kala fu de silesi ia tu lava pena ai si fia le tau fa pulaina le na vaenga uio le o le vaenga le nai fautua tuai mata ta longo tuai le programa TAUTAI e ma ASIATA ia te oe le tama le tina uso tua fafine o le whanau ia ao ngā ia te o whakwe o programa vasan te nei TAUTAI loto ai tango nei e wha positive lo ma fau i po le hale mafuanga o ngi mea le uko e level 4 e le o le taimi e le nei to e au talu wai ia lau mafutanga i lau whanau ma siau a inga ia e le o se taimi le leile nei e le o se taimi le leile nei e koe a pa o fer kamalea io e failo tua fiafi maka fapenga ala i le tae au failo tu tae au to e au talu i le whanau tu langa o le tatalo fo i le tae au o monia awa atonu o le toi fafangu rea atonu fo e mafuanga ua kele poro kalame ua whaau le whainga malo ia i tūlanga fo i pe whawheonga ki ngeia le whaatupula i o le numera o a tātou tama whanau i lungo au wala tele street kids
ia ua ave ia por kalami io ua fa mai ua le mafai al fasili io mafua i lo ua tari tonunga fa matua Pasifika fa le tangata Samoa e mafua ona saule tala le fa mai ua le mafai e matua ia ke a wele o le mafai o lo lava vai vainga na o le lava o lo taimi ia o le lava o le taimi e no fo le ia i lalo ia ma feutanga i matale tala no o tamiti fo ia ia langa o le waka ko faia ko ngu ila tunu e faisi malo si tele wana tu la fono e me se fo yo le yan tau o le fana e le pe fuero ka ko samo e le ai na va se fia fai no se nga kasia lua ia yo sa oi a ele sulu le va par ko mar fa fe ngai e su e pa o lo ko inga le amo fa ui o le e atonu e au ngā fo i nei lockdown level 4 ia e toe ti mata le upenga ia i te tonu o ainga manatu toe toru minute tale i tu la e ono ia tale ono pe ono fea tu feso ta ia tu ia ile fionga ta tu si tala si nia o le Pasifika nga ta fo ile so upu ia le Pasifika na i so fa televisi te tele la langi ia le ta ia langi po iva Cherelle Jackson mori lenga fa malo mori lenga fa tele atau tele yo fa statu malolonga mori lenga fa malo malenga fa tele tatu company lango tatu sponsors yo sama rianga le wa yo fa ngale upurunga o ila tu sama rianga le o lo o mafaio na la tu mai no la tu tau au ia wa fu ayo nga esili mai e uia i le lockdown a o ngai lava ai ka mo fa ya tu longo puieli lo o tau pa ia ma lo o tau mamanu i mea foi o lo o tutupu sa tutupu o le a tutupu ma ua tutupu ia ele ngata o ni usile nei o le langi ai me se tatou watu nuu i Samoa Pacific 40 moli le ngang fa ma lo le ngang fa tele lo fionga le tele tulia tala i lene ale ngata i leo le fionga le fretua fa lute lene ia ma le tantou ta lo fa voucher va lua ai foi me le unanga le bota Samoa ka stations i Samoa vai tele ia Seki Works ia fa foi la le SAP Sayoriana ia ma le tantou Pacific Business Hub malo lava le lango sua manatu kako se e se fasin kako malo longa awone ngalo foi mai fasin tatou fa talitaloanga ma le fionga i tama tai tusi tala sinia e ngato le Pasifika le lalo langi antoa ia ma Samoa foi fionga langi poiva awone ngalo a mai ma fa talitaloanga le o lo stand by mai tua le isi tatou fa talitaloanga live pe tu in sao tu lava male fionga i le minister o fa toanga ma fainga faiva ia ngata i leo le matanga ruenga ia po le fala pe tongo este tausia Samoa ia fa pe foi le vainga foi leo suenga fa sai nis. We'll be right back. O le whaamama awenga le nei ma le Pacific Isi mo au tupe whaamumoli Samoa au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola na waunanga forward ta ua o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking o le matua i whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se leni ni matua account o na whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia mo nisi whaamatalanga i le nei au nanga fo. Wala au le telefoni o valu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. O te i vili mai tina to meti mai New Zealand mai vai lau talo fa matale e la forma le telefoni vea ia o me pitino ana ia talo fa matsa ia wai te le tawalu se ofisa voile se te tala lo ofisa mai ia le so no puerta o ele sia so so se faro loa fa ingo fie a me se le telo ai mala telefoni tai mi uma o no winga na ana saua le talo fa matsa mal tina to meti sa o faro loa seki talo fa matsa. Tua ma le au nanga remote tau Samoa service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale ma le tele onisio matu au nanga ese ese. Ai le ngata foile ma tau te sia ke ina fo ilo ta vale.
sepala ya foi suau mo la tapan a fai foi vai pa olosa awala te pon ma tu te sepala ya foi e mo la tapan molo no posila fia mua tapela uta vale pe out lua tapela o telefone tai me utu ina uta vale male vaenga mulu mana tua fo e matua I fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga fa pe Mota Samoa ole mota mo Samoa ma te fia e au na pe mo o Samoa aftaila fia mai. We'll see you again. God bless. Ia toi whaatara whantu Samoa I Lausila mai mōre nei vai ngau lea fia whiri teimara wati lea ua lua minute ua te ai nei le tula e ono ia le teimara tātou Blue TV ia TAUTAI ai ma ASIATA I tuen sawa tui au ki lani New Zealand nei a o ka loka umai mātou ioi mo leisi fo I fitu aso ia ai mo leisi wha mo I lantou mau atum au ki lani whiri loto marenganga pe ono uwhailo o le seunga le teimi ua whano matanga o le porokalame o lea ua mafuta mai ma maua lea vanoa ia ma se tasi o tamaitai journalist io ua I longa lona soifuanga tautua o vale lua se furu tausanga ia o aveo se tusitala ia ma tautua I foi ia I au wala ma unanga o piso o tainga I le Pasifika io ai me se foi o le atu lau ia le tamaitai ia Lagipoiva Cherelle Jacksons Whaupopo I vaenga o le Pasifika I lana fo I tautua o ia fo I o se so upu ia inisi fo I o whale televise au nanga tusitala te tele o mekasini o newspaper e peo le Al Jazeera kasirenge ia wharaki VS o fia o te mata I tātou tala mai fo I o meo tutupulangi ia whaupopo fo I le Islands e rangata I lea Business Magazine ia o ia fo I se so upu le vaenga fo I o le The Wall Street Journal ia ngata fo le Forbes magazine o kamalaya le ko kikia o ilo ngoa pe ko liman ko sanga saulo ngoa le Forbes magazine ia ma tele la fo yo global media ia o tua ma o nai foi ia le nei foi tau sala o le atu o ia foi sa fai ma so upu o tu o le global media ia o alo ai sa mo ai le fai ngata lo tana se I ma vai atu nei la soiva o a perila o le teimile nei ia o lo ave ai o ia ma whaatun sili o le Pacific Environment Weekly ia ngata fo I leo le tātou Kuko News io initiative scholar fia lo toma le nganga e whaafero I atu ia ilunga o la proclaimer TAUTAI ai ma ASIATA le tua fine po le tau sala ia Lagipoiva Cherelle Jackson talofa ma lo soifua maua malangi mai lo fionga siata ia tau foi fata lo fai langa le yo le ko fia ua fuori kau io kula eso avau foi ele foi tão ia ale anga fai nga kale kau a mai ngai lunga o matati a ke ngeki o le moku e fia no roto io le different le different la nga fa vai fo ke ngeki o se ka ko moku e muri ia me uma ia ai o le ua klopo ke ngeki o le moku fata lo fa ma o fo o mai lo waso ai ta tele yo ta fa tan dom ia fast day siata le mana ia lava mata mo fila so le ali fast time ole awa mai lo o aso ia ole ai ki si la mai ale ai se ku pe kanga ai ale leile akare ke ma ole me si ya le matau e wanga pa wale me fa inga ka ro kai fa le o fa ina fe wa ia ai ya ile tali tonunga o lo o ta va tu sai langa le lei fa so lo ta tu ta pa o si le langi o se fianga le lotu ua maua se ava noa malau fionga e le fai ngofie o ngasu e mai oe nga fai kau ko ai lungo news ale ale o le Google ia le ngata ilea o le global media ia ma news fo ia Pacific o mai ai no fina ngalo me se fo i o le tulanga i lo unanga silia ma le lua si fulu tausanga anyways
e au na motu le pa usi la fia le tu ia langa wo ka ua savai ai sei fa mai lo lupe o seunga o fe o savai o fe fo inisi ala ngai kele au tanga tai lo au le la au lo fiong Yo savai ma savai. E pe ia o ia. Yo o tau whaalongolongo mai ia la oi foi o dia tā whape. Ia i se o polu po se pia le ai. E wha 5 ono nu o sa la whai e sa waine tangata. Ia, tawtai seata ia o mātou nu e tele ngai whaingta ia vasili fiti. Ia, lela mata mai sangone ia o sangone. Lela whaalau atu pia nu ule ngai whaingta nu na mātou. Ia na ngā oka ma lemo i sangonge ia so la ia o whanga malo. Ia o fusi, sa fotula whai, ia e tele lava, ia o whale a lupo, ia e tele le pe ana e na e saunua, ia e tele a tangata, ia o anei, sa la whai a toa lava, ia le, ia taimine, o sa fua lava ia le mātou no, na o tupu mai ai, na inga o vasili fiti, mantui sa fua. Ia o ma whaapitai ia te oile tō whina, ia mana tō lea la ua longo whaatutu ila whaafonga fo ia Samoa i so se tawhai fia. Ia ua o tangata morona whaasino manga i oe, ole kenge sala whai au liuli lapa, ia a whai kakakarango a kakakarango i sangonge, ia o oe o le lupe whaalele la inge Samoa le oi, e rangata i lea, ia o alo lulu mai ava ma wharisfuro le atongia ma upu le ala tau. Ia a whai kake oi whale a lupo. Ia, leanga o ngai ngo koile la ia inga fo e kausi ai nga malele ai kenge wa o Samoa ia nga ko finga ma me uma sa ia fai ia wa fo ile fio au pa au le tupu fa no fo no fo ilo na sa tau mo lua ia e te nane fo ile fio alo sina fio ma pu ia e te nane fo ile matua ia la mo stel ia wa fo ile fale fa ia masilia la e ma ta po inga ia sa fo kula fai ia matua ia le ia siasa Walewa na New Zealand ngai le ia lau whale pena. Ia ai wala mai ngai wala mai. Ele tena ole aso na tongia i fua lau. Ole tia mai la vai sa potula pai. Ole ile tai. Ole tasi vai ngai fia fa mai lo fo to tele me sio ila to ngol ta prokalam. Ia o le fionga po le tamai to fine ia Lagipoiva o le alo fo isasio alo o se tasi fo io toi tai o le atu no e u fai langi le fo launga fionga va se fiti moelani ia Jackson ia ai o le penga o pili tau ai fa ngota motua ma le tautua i soifuanga ia a o lo nga lue ana nga luenga ia nei o mai lava nei ona po uio le la ka o ta fa tala longa o leva tau sanga o e tautua whaatusitala. Ia, ai mesi ai tūlanga fo i o whainga malo, politiko, ele ngatau, i usila Australia, o le lalolangi, a mesi o Samoa. Se ke koe fia whaafo i asinga au whaafisini, o le a so fina ngalo. I le tūlanga le akakai au whai, le tūlanga le ua tūla i mai ai, maa e mai ai, le whainga pālota, e mesi o se o tātua tunu i Samoa, le a so fina ngalo. Ia, whaftai ASIATA, ia e mua lava. Ona avatu fo ise fatulu ina ne isasi lava se ngana ne tangata fatulu o leva fo yo tel e Samoa ia atonu le a tau pang fo ise taimi fa Samoa tulo ia ai fa malulu tuai le tulanga ai le atama fai tu lava tato ngana langa fengta o leo tilafia o leo teiloa o le audience lea o lo tau tua taiminei ia e avatu fol whaaloalo ia te oe se o tua ngane o teiloa ma mau lava tau no i savai o le mea na wo na tau mai lo o oe le hosting on the show whapea o ia tau na o tanua se o prana mai sa la whai ai i lau fesili lea ASIATA Wa leva na ufayanga wenga nei o se sala mali fasalau o melo tupu i Samoa a ngai la langi ba ailea ngai fafo. O se taimi mua nei la o langa ua o iai po ua mawhai ai po ua o iai o involve i se tala whaapea i se tala po se story po se news se tala fau whaapea o se mea mawai.
O le atono se whawhaingofia na o le au te lenga le mata upu po le mele o tupu tātou atunu. O se mea mawai. Le I tupu se mea whawhapea mua tātou atunu. E na ofiti ai tanga ai le I talaanga Pasifika o mea nei atu tupu I Fiji, Papua New Guinea, ia ma Solomon Islands foi. Le I tupu mua se mea whawhapea Samoa. Ona o Samoa ua leva lavanta atia e peaceful. Saunga le mu mea uma. Le aise se political crisis. Po oni mata upo whaalumalo, whaavamalo lea atono a fia e Samoa. Samoa ia matua e solo le lei lava mea uma tatou whainga malo. Ua fau lea mea tupu mai tatou whainga malo. Talumaila so iwa o Perila. Wow. Mana tu oala ni vai ngau eta ua le vai liu lea. Oa ni nai highlights po ni nai va ai ngau winga ese. Laua lunga. Sa e mai tawina tu sa I o le unga wai nei ma le tūlanga wa tūlai mai ai. Ia au hafo ini tu maua lalo fo I lele va ai mai fa fo ai mese fo o lau sila fa atu si tala I me o whainga porkiki. Se feso fina ngalo. Ia te awia po se highlight po na walunga leo atono le upula leo e whangaina. O le ila ua unga lunga whatustala. O le va ai mai lea lalulangi. Po le amana ia mai lea le lalulangi o mea lo tutupul tato atunu. Ai amana ia mai. O na ele o ni mea le lei. Ia mana ia mai ona o mawhatianga, ia mani ma conflicts po la se upule lei wha o ngā ASIATA. Whese inga. Whese inga, whese inga lea I tato whainga malo ma wha porkiki wha Samoa. So ia au la, ua e matua I whau lava lea mea, ua mana ia mai BBC, CNN, New York Times, no si pepa awala whaasala lau ese la langi ato. Ua fia tusi ma fia kawa ia tala whaatau ia Samoa. Ona ole nea lea na tupu. Ona ole o le tātou o lea na whaile tātou pālota, maua le I unga, toso ai lava, tolu whama asina, ele I maua le se I unga. Ole atono lau le highlights ia au ia whaatustana. Na ina ua tupu le salusul fale o me. Ina ua sa valiatu le fasta o na whaatau nu ule o le latu o le fono le al palemene I lalo le fale ie. O le mema o e mo au na whaila o live I lunga o le Al Jazeera man BBC le po lea. Ia aula, e basani ala o na whaia o stories whapea fo ile whamsala I mea lo tupu Pasifika Samoa. O le taimi mua le nei ua iai ua sau ele tala o Samoa, ua tu whaatasi ai ia le mea le tupu Samoa. Ma tunu o le Middle East. Ma tunu ula ia papai pomu. Papai whanga. Ua mua maila ia ta whaile le War Middle East, le Palestinian story, le tala le Palestinian. Ona tu umailo le ia te au. E whamatala atu le mea le tupu Samoa. Oa o nei lau. O te. Pape this is how big this story is. Matua te le ale mea le tupu tato atu no. Ua tolu le, sorry, la tolu whale o me. Atono taimi tonu lava ngana o iloa. Matua te le lava le mea le tupu e mawai. Ona o leo ua tilo matu lalang. I le mea le tupu ia Samoa. So for me, that was the highlight, was appearing on the news and realizing that we are now at the same level as the conflict in the Middle East. O mea nge kau ke maka yaso la. O ke maka runga TV pa po muise ku. O lea ua sau ele story whatau ia Samoa ono le mawa o lene ua tupu I tatou whainga malo. So, tono ese tali na e pa ia I fo I lau fetili. En malo fa tai.
o iai o tupu ia leisi o manatu le vala o le faapesili au e sauna o iai manatua o lea te i luga o le tuaiga sikepu lea tusitala foʻi e kolopu i le lalolagi ae maise la ua e talanoa saunoa Al Jazeera is one of the biggest news foʻi le breaking news ma news mai le lalolagi e o le taimi lenei e o le kesisila mai oʻukua that's Al Jazeera la e sauai pia mai e Afghanistan ma le tulaga ua iai o le a se kuaiga pisina iai o i le taimi foʻi le ae maise la o lea ua sauase a kakukamaʻi mai ane sa moa lai kikia saua Ia. palasi i luga o le heavyweight pe o le ua fusu le heavyweight i tulaga o news a le lalola o le a se pei sausaunaga le vai i fasivaega lea O laso mantua foi laso luz full tasi le na tolo ai le convening le lana so e tolo lo ana le na fata no lo laso full so tala mo ia siata tele i moe wow tolo asa so ona la o le tele o ofisa tutu tonu o news le Al Jazeera BBC CNN e Singapore po London po New York faila te apia i lunga o news lai e tawana o wala po se lua le paveao tolu fa ia tau ia te o toinga me wanga le tonu ele to e tukule nei tu langa tato tunu talo sia ia talo sia ia aua nei to e tuku for me as a journalist o lo tiu te lea ina ia sa ole me o lo tuku tata watanu o le mea tonu ala na pei tu leia ia au ina ia whaatino na ngaluenga ma reporti lava i news outlets laia na whasotai mai. wow ma tautia le tulaga te lea o fesili fia peitai o te loa makua e pisila foʻi ia e inisi o tulaga o fonutaga ma nisi o faatalanoaga e mulimulia o laʻu toe fesili mulimuli lea i lauafioga i le tamaʻitaʻi sinia tulaga o tusitala ia faapea foʻi ia le auaunaga faatusitala i le pasifika ma le lalolagi o le a saukausi sila ma soufigagalo e ongo koe kulaʻi mai le HRPP se tulaʻi malosi mo le isi lima kausaga pe o le a kauvavala mai le aluaku ai a ma aluaku ai lava ae ono totogo mai se isi pakifou po o se faega faapufai fou o le a soufigagalo Ia tailo loto lea fesili ua e tongia mai asiata le albe ua e whaapea i si o tua fine. ua ia langa o le ua e sau mai luga i oe mai soufigagalo faaletustala o tusitala sinia E pei lava tulaga lena ia le fast ae le i whaia le palota. E le iai lava se sina ilu mtaltalo o le a tuku tulaga le tatu atunu. O le manu malo mai o se pati e le i atua se tausanga. Po se vaenga whai e le i atua se tausanga. O le ala, e le iai lava mse isi o no mawhai ona o le ale tu ena lumanai o le alu i Samoa. E paule mea o le tali lava o te tali e te whai mai se fesili whapena i lunga o le ngaluenga. O le taimi nei ia Samoa ele o staple. Ele o staple in that o le ngaluenga le whai el HRPP taimi nei o loo unstable ai le tatou atunu o tu ainga o le tu ainga whainga lea e whaonga ele HRPP taimi nei e pei e vai ai le tatou atunu e tangai la iai ana whaapea o le fast lea ele i mauaina le man malo tatou ele o iai nei whainga malo atonu ele tupu mai se me whaapea atonu o le o pea le latou opposition but you never know what's going to happen in the future o le la whaapertania tu pea le tali lea the divisive nature of the way that HRPP is approaching these first few weeks of the leadership of FAST is something that has never been seen before in our country.
and something that I hope will never be seen again. And you see this divisive approach in other countries that have faced a lot of political instability. So, if I tayo in talio lo fisili, ona e lua lava mea ona tupu mua. O le ato o tele le atili na maalosi le supporta le lango le HRPP, supporta sa le HRPP, ona o lea ua feitai se tulo, o man malo mai le fast. So that is actually a realistic, e ono tupu le mea ngā nei, e tanga I e foi numero o I lato lango hina le HRPP, o le mea ngai morning pa maoni, e ono tupu, lona lua. Pe afa pea ua iai nuu e peila o nai nuu isa la fai po electoral constituency sabai. Ua fed up po la tole o fa pea ia ua lava ia lea. Ua fasa moa ia e alu atua I lalo. Tonu mai iai na isi o la tau na langolango ina le HRPP o le ali liwa na I le fast. Ona ua pe ua fai umi tele le neitu inga faavevesi se tu lo fai. Ya, tono se tali po na ASIATA. Whaafitai tele mo lo taimi o no le manungo le tan taimi nga ta foi leila o fatara noanga le fionga le minister fato anga o lo o so mai ui o lea. Ese le tele o le nei sosia wa e au mai lungo na proclame le nganta ilea o le tulanga mai le I lausi le sila fa le tustala sinia. Ai mesi o le tu ai nga level lea ia le tautua malau o nanga fa va ma lo mar Pacifica e fia le loto ai mesi foi o le tanto watunu ia se I kilo foi ma fa fonga tu po le hale sila mai a ku o kekele ia ma mainstream media te tele e tu sai o le fa le ngale ku mai sa mo se tanto watunu fa tai tele la vai o le to fina ia ele tanto nunga ele umai ia so wa vangoe au mai mo la to te ia a ko ka kalo ko foi ia fa mo le fa no mai so wa vangoa o sa o le Kalak malo pakamea. Anytime, brother, anytime. Yeah, Saya lava ASIATA ia manuia foi malo pakalame ia sai samo. Ia fa pena foi ia pui a o le tua ia ta toi filo ai seisa so fasi fo. Filo. Ia. Le na samo le nana e fa fonga mai ia le fa tata noanga foi male fionga ile tusitana sini over le lua se furu kausanga. Ia le tu fine ia Lagipoiva Cherelle Jackson ia wailonga foi le tautua ia le ngato le Pacifica ia o le ua o lunga immediate tele le lalulang ia imana ia foi lau sila mai mo manatu se ka kome io se fesinga lulu ka mai singa pesele awore ngalo uma tanto pesele nei o to uma le lunga le tanto Facebook live ia me se foi umba anga mai ale tanto TAUTAI ia ala le ta wolo sua fa onol dot ia manatu like, love and share. Le pesere ngai mo e amai le pesere nei tatou fa pitoa ia ai se ula se ikolosia. Po o sauni mai ile fionga ile minister o fa anga ma fainga faiva. Le sunga le Laaulialemalietoa Polataivao Schmidt. Ia se ka ku karkarango. Pe mo ile melenga longo mai va so len kienge. Ia ila ko fu e o songa faia fi ngo kornga kai fali. Ia bersi o va nga le ku kau mawa. O kau fa le ko ngula ku ka al. We'll be right back. Mai el tatu ke sele.
O le whaamama awenga le nei ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola na waunanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua e whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se leni mato account, o na whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia ina, mo nisi whaamatalanga i le nei au nanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. O te i vili mai tina to meti mai New Zealand mai vai lau talo fa matale e la forma le telefoni vea ya o me pitino ana ia talo fa matsa ya wai te le ta walu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ia le sa no puerta o le sia sa so se faro loa fa ingo fie a me se le pelo ai mala telefoni tai mi uma o no winga na ana saua le talo fa matsa mai tina to meti sa o lo faro loa seki talo fa matsa Tua ma le au nanga le mot tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga i se ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sea ke ina fo i lo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak ulusa? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia, mua tapi lah ucapan lepas out. Mua tapi lah telefon ni time out ina lah ucapan. Mana baik nggak mulu. Mana tua fo e matua I fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga fa pe Mota Samoa ole mota mo Samoa ma do te fia e au na pe mo o Samoa aftaila fia mai we'll see you again God bless
o te i vili mai tina to meti mai New Zealand me vai lau talo fa batale e la forma il telefoni per ya o me piccino ana ia talo fa batsa ya wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ia le sa no puerta o le sia sa so se faro lo fa ingo fie a me se le fel wai ma lo telefoni tai mi uma o no winga na sa wa le talo fa batsa mal tina to meti sa lo faro lo seki talo fa batsa Joe whaataro whātu sa moa e lau whita whaafoka nei vaenga o le whiawhi taimara watile ua awha tonu lava le itu lai ono ia ele tautua foi a lau Blue TV ma le TAUTAI e ASIATA ile nei foi asonga fua lua sumara tolu au koso manatu lea ua maua le tātou whiso o tainga ia malana fionga ile li minister o whaatoanga whainga whaiva whaala potopotonga o suenga whaasayanisi ia alanga ta fo ilea o le tātou steko o le Falaptonga este tausia Samoa lana songa le Laaulialemalietoa Polataivao Schmidt e lungo le tanto proclama le TAUTAI fatara fatu le fionga le minister le vanga le fiafi ia ma lol fo lau ASIATA lau fionga fo le fonga le tato proclame ma lo lava le TAUTAI malanga lu le yaso e fa ma lo atu fo le fa fonga anga ma le mai mo mai fo i tato tunu nei vai ngola fiafi ia ma lor nga due ma lo fo i fe au matiu te sa tato fenga ia fo i le nei aso fo fa ftai tai ia tena ne fo i le tapo inga Samoa wao nga te le fa fenga inga te ulangi ma lo so fo mundia ia so fo maua malange mama i la fionga le minister ia polo so fo Laaulialemalietoa ia ile nei vai nga wo fia o te moses ia lau io e awalanga o le aso lulua ia o le taso loloma peitai ia whaatai o lea ua toe whale le mātou TAUTAI ile ni vanga o la fiafi ia ono o nisi o tūlanga fia fisili ia ila ua fionga ile li minister ia e maisena inisi o kala wa mai fo i le e tātou matunu i Samoa e tu sai le tātou ngatai fale ia e maise fo ina kou ua apiusinga le tātou ngatai fale ui o lea o le a papa ave loa ma tau tino le solo le tamaloa e tu sai o le tafa atanoanga le ni vanga o le a fiafi lau fionga le minister nga sa ua i le vai aso na tiende e se fo le tero tustusinga ia sa mauantu le tau matanga luenga ia ngata fo ilea ia na inisi fo le tanto watu nuu ia ua so nga kalau fi ngoka fo ie maisu ali au o umatulanga fo ilea o le ngau ma vaenga fa pena ia ua ave fa atawina fo se me fa fa lau tele le tulanga le o le ua kelinga fisili mai kanga kai ke o fisili atu o le ale sa o ngatonu o le whaalau te lenga o le tala lea mai le vai aso le na te nei wha mone mone lau fionga. ia whaftai o le vai aso le te nei le tae o le sto nai na aluai se sa wasi singa whafose i le ilo esesi o le ta upul nei wo leva no tuli loina langa iei tangata mta mai e atea o lo iai la tau lo whaia le tulanga sol tula fono nei o le aoina fatawina lea o le funga fo ele si cucumber o le funga pe si fia tatu atunu ese o mai tu ainga o different species al funga masani lava ia tatu funga le masani tau mafai ia male tulanga vo le tatu sea o ngau ia tulanga masani na o ia ipea me o lo ia le matai ai le tunu ma ina le masani tatu tau mafaina al funga la le o funga la ko po anei le ta tele fo i le loto le ngata I fale po le alo e iri sa wai o le mamao ia mai si mau ingo wa ese malava tu ainga mai no fa certificate name in fa palang ia malingo fo i lo ta wa e tatu au fai ba sa mo o le tatu nunga ia le official fainga faiba o le nga yo inga le mel nei o le funga na te fa mama ina le alo tu lo fo lava wal me vole le fa pe tu lo lua ia lua mutu e tau mafala le spito ia le spito e fo I mai fa fo le one o mama e pe o ia na te vacuum pe ta vacuum o le am talanga na no so fo ia mo lo ai o le ngalwenga la le funga te tele ne tatu la tone yo e fa mama ia le alo mo tulanga umai tulanga fa natula
Ia, pen si fio ngā luenga mamana le atua, tofu al fi ngota ia malana, ta whai o I whai. A o funga la popo ala ia, e ei sau ai mamamau. Na e si de fia le tunu, e le tau mawhaina e tātou. Ai tau mamawhala isi tangata anu, e I tangata atunu a sia masaina. O le tula fono la tātou sa moa e sa, ona so ona whangotaina me ia. E pui ma leo longo, i whai te tengo me ia lo ngafa ma le pui ina o tātou sisio manga, peitai. Ia, wa iei nisi o la tau o tau whai pesori tula fono, ona o le tupe mau. Saro nawa watu e whainu spepa, e te le tupe, e le ntamai tupe kilo e whaata wale me lea. Ia, masa au tulutulu ina lava wa, a ele ia vea au tau ave o tute wha minister taimine, wa le lava na whai maile, ia le mamalu fo o le tunu mātou te whailoai. Ia, ma lipoti mai, ia ma o lipoti fo le ofisa o whainga whaiwan na taimi. Aina o tūlai mai loa, angai loa na tua tuturi apu, wale mta upu. Ile tūlanga, fo ile ina ia tāwhia malo utele tonunga o lewa ia ile whai unga le malo e whasai o na to e so ona whangota ina in tūlanga lau tele. Ia, mai e loa le fufuanga lau inatu whafo. Export, e band. O tūlanga la le iai, wa iai tangata wataloka mua. Na i fo isu Ia, container lai tai le waf. La poloka I te le waf. Ona utau mwhain tangata anu fo I mai fafo. La tau te avea ma export I fafo. Ma tulanga la na sa ia lava le langona tau na tuturi apu ma tau fia. E lua lava ia so le leia utau mwhai e tau mal tangata le no fonga le amo la tua le lokale pa. Le whainaru se si tono e pa apa ato le te leilo foi point tangata e ona. A le sto na ila uto e vili mai tangata ia ia te awha mai o lewo atu au fuanga ma mao ma lau fuanga funga ia. E no oso lole lau tabale au la tu ia maua le lei atu lava. Ia o lo whaila sa uninga lea. Ia ma mwhailona ro atu tono lo lotoa. Ia lo lotoa o lo ngosi ai. Ma e lesta mai taimi la mai tau. O leva na whaile le tūlanga o le whaia, o le processinga. Whaatau, saka, whala, e ana avelo lea. O tua oi umala la lata, wa tele le complaint sa mai. Ona o le swavai le sakai, i funga. O manongi le anga tele. Mai o se va inga sili ona le pa whapeo ni mea ia leang e tau mawhai ngā osi ai, pe tā penai me tau sami. O te le lope whawhena na pasia e tu langa whasoi fu maloloina. Pal taimi ano tau nu wai o wala ua leo, o wala aua mala tanga luenga e o mai tilo. Ia men tanga luenga, i o le lia le tasi wa lua morianga le tatia. Ia e mau atu lesi tu, e aru lesi tu. Ia tu langa lana na o whai ai loa le whai ungai na watu leo o latu manutanga luenga ia o tauna whai se situlanga e tawhia loa. Nono winga e le popole nei tangata tu la fono. Ma tulanga na e umafoino te talo e le au whainga luenga ia ma tulanga fo le mtanga luenga matai tu. Ia ma o tautala I fo ilunga o le Facebook e le pa ia mal mamalu le au whai wa whamole mole. O whasaina le men nei, o whatula foina fo e sori tula fono pa whai o lea. Ai o le tūlanga na mai tauina e lea so e pei e le usta ia le tula fono, ma le utu sao ai di mo leo e. E whai alo mo rianga ma tuu me tauna tuu wai, e le taun tupu le mei nei. Ma le tūlanga na whai ui e le aso na ave umai tari whai leo. Ma whai e whai ungolala wai lima neo leo tau. La so foi le sa o tautala I le atunuu, I le pole mamalu ali, whai pule, wha mole. Ia, se sisi la ne wai pe o ina e iai malu si anga e. Pui ai ma leo ai. Ia le tūlanga o le pui ina, o le mele nei e le te tau o na
So ona whangotaina, ona le tūlanga o o matua ave se ai. Le puipuina ma le lamatia o le tātou o ngā sabi matisio manga whal nā tūla. Ia o le mona sausap. Ma lo whawhitai, lea ua sila whawhonga sa mo te ro la lea ua manino le lei i urungalu. Lau frasanga malama mai tusai o le tūlanga lea sa ninga mai le vai aso le tenei. O lau whawhisili lau whionga i le li minister. O le a se fuafuanga la le matanga luenga o lo iai nei. Ina ia toe tau mawhai le hatina e ina. O nai a tātou whi ngota ma le tātou matai aile nei. Ia wai pe ia kele ai ngokala ikiki mai lava o ka whaalongo ali au o le ngau o le funga. Ai o le upumongi ako ikiki a fo iwa matua e ako ikiki o kakau lewa aia o le sea. A pe ua tau mau watu o le a se fuafuanga le tātou matanga luenga o ieni poro kalama ina ia toe tau atina e ma koe whaakupuinga le vaenga lea whamole. O te lo le manu lauti le nā leu whatamilo ma o le wa mata. O le whamoe ia toe tau mawhai e whawhai leli. Wai pe o aso ia lein whawhai leli tātou. E le eise whawhai leli. Na paua le mea o le ora sami, tui mai sea, tui le ngau, futi le limu, tae le ilili, tae le ari au, ia, tae le alili. E le eise si mea. Our time in my town Tangaluenga, it's about time we have to look into breeding, new breeding farming. Tulanga na. Mai o lewa ia ia sanga watalia, o lewa ngā lua nenu Tangaluenga le ari au, o le lili, ia maisi fingota, limu. Te loa nailunga o le upenga whamtalanga Tangaluenga, ia polkalame ia wa matan whata tia. Ona, o mea lava i an tātou whiola mai lava, o mea na fōa i mai le tua i le siusio manga, ma le tātou nā tūla le moana, o le e whaalu e te minik, mai o te manatu o le manu lauti, ma le lima taita ina, o le focus, nā tanga luenga te minik, o le toi whai o mea nā, e tele lava o vanga, tui, o le ipo, pe o mea fōi e lea e tā tele ngā tai o vai usu ma vai tele. Ia, tungane, ma isi fi ngota whapena. O mena, na tātou whiola mai lava o tātou tauma mawhai. Ai pe whapena se langona i le tilo ma le mai tau ali. Alim tanga luenga, ona o le swing o le tau, le vela, solo le oneone, ia whai a tina e le malo, ia a fier si manga, le aintonga tongo, mau le pa alimano, mau pa, mau ula, ia whapena. Ai pe o le nganga na lewa iai por kalame le tato ofisa whai ngā whaiva, mai o te manatu fo'i o le a au whafsota i elem tanga luen. Ai manea, e le ngata mea te o minsta ASIATA. Wai aso fo. Ia na o avatu le la vanoa e te wala au saoa e ele tato tinare na fato a fo'i mai lava wa uma mai ana onga le whionga sua. Wa uma sapeti. Wa uma na o onga a fo'i mai neia. Wa eilo na to mai whapitoa e whawhaile le ino menei. Mai maa neia lena. E sau sao mai lava i fofonga o le ua lana te whaia. O ia nā lana te whawhaile le ina ia ti la pia i le vai. O ia vona nā lana te whawhaile le ina le tele o isi fi ngota le no u whamtala mo mua atua. Ai pe le nganga na o lewa iai por kalame an tanga lue. Ia ma le taito nunga e whaalau loa atiri ai mori sirifia. Ia ma le tulanga lau tele i whafuatua sa moa. Ai pe por kalame ai e whaalau loa i lunga o le tio Foilon FM. Ia ma le tu AP nei. Ai mo le sirifia lai tu atu. O ila tau e mawel soswan. Ia o tulanga na. Wa le vai aso nei o le ilu mai o kapeneta se soswan i mai whafole. IFTA, International Fishing Association. O le mai le 2 miliona tala, o le 2 miliona tala. E ngai tonu ala tangata ia. Au tangata ia la fai fingota fai fingota. Mai o tulanga na silinta wai ono le
E avele a wala po a foi mea e lato te sila lato ia i mole toe fa fai le leina e pe e fau fa longo tatu. Nanga ele se fa fai leli. No atu wa. Ele se ka ko fa fai lele nga or fa nga lele ia. Na atu wa. O le au po fia lava e fai mai ai e fo ai mai le tua fi ngota fau mol haso. Ya e ona e sila nei ASIATA. E sau mai ai sa tapuala e tau mai vai usu. O fi ngota ese. O le ali au, o le ngau, o funga, foi le masanin tato tau mamawhai o whamusea, o tauia, o tungani, tui, o vanga. Ia, o mena, e te tau lava wai le whapea la tato wola i pia, a te tau na tiro le matanga alu, ini whawhai lele. Ia le lawa amata, mai o te tau tino atu e. I le tāpor kalame me le vai asafo, o le au longoina le matanga alu. I lato lava o fitu i tonu. Ia e faise whamamlamanga mō le sira fia le tātua turu. Malo a whawhetai o tai ai pēa i tūlanga o le ngā tai whale, ia mane sisi o manga whaare o ngā sami e tātou i Samoa. O iai ne tūlanga fo i e whaamalo sia le matanga luenga mō i lātou o le a le tau sisia pēa. Ma o lātou whaia pēa fo i le tūlanga whaasoli tūla fono, o ani ona whaasalanga a lau whionga i le minista mō i lātou ia, i le vai? E iai whaasalanga ASIATA, o le whaino tau atua le teimi nei, a olo iai tapu le tūla fono. There are rules, e lima teitai nai whaasalanga. O le container le tai le wafu, ma wale ava noa tatu tala noa li vai aso, oipo le sorulu. Asalulu. Ia, ona le lau titiro iai po la le ito i ngā tūlanga la iai, sa mafso tai ma le minister tiute, ia ma o whai iai tui na mai whamtalanga ma le awala nā reina tā fia. A lewa i lunga o le Facebook fo iata na tapu e lau tustan. E le se tamai tā penanga na whai tangata nei a vele o loi fafa. Ia a ua poloka ono tūlanga o le matai tū ma le mata ala. Ai la tau na mawaina. Malo a whawhetai, lau whionga le li minister, o leana e tā ua le tūlanga i le sunga yasu, apo le sunga yasu a le tina lea le to mai fo i tūlanga o le whaafai le leina, ia me se fo i o tūlanga. O iei ni porokalame a le matanga luenga whaanga solola e le ngata ina ia mawai ava noa e wha o ngai i la tau, pe ngai ava ngoe o ai fafo, po ni tūlanga wha pe na e wha manu iei na i la tau mo lea to mai po o iei fo i se vaenga o ngai Samoa. Ia o te lo lava e leise tapula o se mea talawhenga ina whai. Ai peina ala na ave sao ia tama whanau i tono le ofisa o le whenga whaiba. Tango la tau nei o mai o tātou tangata. Te loe e le mawhaina o umala o whaiwhaiva. I ave se whaiwhaiva e latu sau le whaiwhaiva e whaiwhakoa. Ai ave le tangata o mtanga luenga o whainga whaiva. Sawa ia o umal to tele o whaiwhaiva o le tano. E pele nganga le na a te loe manino o lo mo pea vanoa me se ia pani. O le se tunu na lo mai pela tūlango sua. I le tūlanga e mawhai ai o na whatupu teleina le to mai maleanga wa a le mtanga luenga. Malo whaafitai, te rope toi tasi sa whaafisiri o le tai ai i le vai liu le o whainga whaiva i le tā whaatara noanga le nei aso. Ia ua au te lo le sa whaila soana na fi le tau whono tanga whema exporters au te lo le anta tia mo le aso lulu. Ia i le vai liu se vagana o le e fisau noa ia i le nei taimira o whionga le minister. Le pauali ia al fafailele le ta uai le upu fo le o funga fo ia tātou te le tau mawhaina. Funga na lea e le mawhaina tātou tau mawhaina e tau ngatala i fafo. I sia tunu. O le tūlanga la tala whenga i lau titiro mamau. E tau tātou whaese a wala e whaatula fono el mele. Ai e whawhailele la. I le tūlanga e whaitoanga farm. A whapea mele si kiukamba.
e tauna ave le vanoa ia i latou o mana na e whawhailele le mei nei. Ono nei tūlanga o Samoa, o le tunu o iele tūlanga na o lo marupui puia Mali. o na ngata i whale. Ai, Malo le fa ko mar foto sa Samoa se toi tau fai tu la vanta to so ta inga. e te ilo ai ua Ya. tala whea ngai. Ma alua i luma tūlanga o whawhailelenga whapenei. Peno whai atu ai sisira nei ASIATA le mele sau mai Australia le king prawn voile. Le ula vai la poa voile sama na voile te sisira. Ele ni mea na e maua le o ngā sami natural. It's not native. It's farming. O le tele fo yo ula e fai, it's all farming. Lobsters. E whapena voile le mele wa ngā i le mawhawhau. A whapea le lava o mai tangata nei e soli tu la fono ono le na nau le mele. E te taura na whaasao le tūlanga tau na whai. O le whaasao a fia whai, sau tangata e whailana investment, whawhai lele, ma whaatoanga le lei. Aua nei a fia mea lai e le si o manga, native species. E a fia ai le mele tātou te manu e pui le si o manga. Ai a whape mana o la tangata export. Ia na saurola e whailana polkalam. Male o visa whai ngā whaiwa. O leo ngā sami lea, o lea whapitoa lava mo whaile ngenga mea. Te awala whaatu la whono. Wa leo mai tau nei, o kasi telo ni tupe i le tūlanga fo i lea e mawai. Ai ia whaa tu la whono ina. Ma o lau lea mai tau ma lau wai. Ia e siri ai le whai o le tūlanga na. A lei wia alo le tūla whono. Ma mawai fo i lal ta mau a inga. A leo whaiva ia ma leo whaifangota. Ono le whai sao le mtau. A le olo leo whaiva au mai mea e leanga i sisi o ma. I leo sao lan mea na temi nei. A le tūlanga lava ia e o ai fo i leo whaiva a mana o tangata ia leo wala le whai ma le sa whai. O le fo i te vai o lai ai tūlanga o testing program le whai. O le lava i fo i company no mai tau ma whai lele ma me whapena. Ia le o tuul mea sa tau no e whaatau nu upea le whai lele ina o me tau na whai. Ia o mai loa o so whai loa le whafo atu. O le mea leela ma tia ile pui ngol tatu o ngasami. Ma lo whaatai o le taimila le nei o leala ua mautinoa le tātou matanga ruenga wa le o koia ia sisi au ka whaange o si abi i Asia le sa maua le tātou matanga ruenga o ia whaia whaasori tula whono ma whaatau whaasori tula whono. E le o ia ma sisi sa mo atoa o na toi whaia le vaenga le taimilei? Ia wailimo leo mtau. O le talalata mai lea e au te maua. E a fia e fo i mā tātou tangata. E ia tātou tangata maururunga la fo ia a fia ai. Salo lea la toa leo le li lea le whaime ia. Ia manatu fo i langa e whai poipo tēne Samoa. Ia o arua ia whapena. Ia a le nganga laba ia o nei manutanga luenga ia whaime sao. Whatu la whono pui me taun pui a mana e whaime lea. O e tā pena le mea lea. Ina ia le ngata ina pui si o mga lai maua lato ta maua inga. Ma lo whaavitai lo noinga tania mai lau sau noanga. Whakaika inga e mawhai o ngā aku se e whaalapo putonga po se e kalesia whapea o le mako polo keki ringei. O le a mako whaafai le lea, le funga ka malapo po aia, sau ai o le a lava mtulang whapena. E ono maua la ile anga i luma wa tupu mamanuia. E ongo maua mai la ele matanga ruanga ma le maloni nai maketi ono. I tulanga lea ole whalau te lea lo sau noanga a whamon mole lau whangon minsta. Ona ole project e le se mea fo lea e te alatua o e whai loa matupu. O le te lea i o le experiment. I le wha scientist. E mawhai eina tau nuu whai le lenga lea. E le se tama i poloketi e mana o mia te lea i a scientist whapitoa o le moana.
ia matangata latou te whai e whaafai le lenga. Pe o le tūlanga na i le awai mai o le tamaitai le ofisa o whaatoanga. E ana tu sa o ale o lau. O ia le upasi mai whafu. Ia. O lo ia ilo na langona e whai umana whaatino. Ai tu ainga awala. I lo utali tonunga. A whape o saina lea e taungata ele me lea mama waitu. Ia o le atiro le awala e whaina whai sa o ele mea. E ma whai una whawhai le mei sa mo. Ia ma export i o. Ai whai i le awala sa o. Ma le awala e malu pui pui ati usio manga. E mawal tama o aingo tangata lo involved. E pe le awala na. Ai o le awala le na alaina poloka le mele na whaine. Ia o na ua wha sola ato. Ia mao mai me le tauna o. Ai tūlanga la vai ai le. I poloketia e kalesia ma nuu mafio amu. E tau lava na ui mtanga luenga e maili tua lalo. Mal fautuanga masan. Ma lo whaavitai lau whionga na li minista mana tua na o le tātai mi o le nā fo e pisi o te lofu o i taimo whainga lo tua le tau a le tau tūlangi ai a mai sau fautuanga to te le ta i la tau o lo mai moa mai e le ngata mo sa moa la vaia. A o le atu rau lau i ona tawhai fia mai le fautuanga le lei mo na i o tātou tangata. Ia e faukua ko foi ai ngai sa moa le o whaia pere wha api o pā le mara tūlanga i tātou whingota. Ia ai inga ia kako wile au wala sao au wala fa maongi foi lea mo le anga i lumna. Ia o tua lalo fo na ave le stona wa le ase si o pule maluali i fai pule o lo ngafa ma le puipingo le vao ma le sami ia ma le moana ia o le matai ai la vai ASIATA le anga pa ia mal malu sa mo lo la lai fafa o le anga nia le vai se oso fa musea o ngau fai ai ngau ia mtulanga fa pena ai o te teletonu lava e te le ngā luenga fai fatasi i tūlanga ia o le whawhautua i le ao ia fo e lau puata ma whai ngā le tunu ai manu le whasawina o le sisio manga e me se fo i le manu e awana i tātou manatu na tātou taimi o lo i eitu pulanga ele i whana nau mai ia o mai le lātou taimi ia o umana fufuru la to i ngā ao la lea e tauna tātou manatu natu le lei e sanga tonu ala tu lalo i le au whai wa uma sa mo ta mole tau seu sila e o tau wa ai fo i wai a o tau tā malamatia ia malepetia tātou sisio manga le onga sam e re mau fo i ni ale lei e lo tau whangon rei nei ia e pe o le wal fa tasi al whangotanga o ia a tau atu wale mama o marisa wai wao mai e pe o le nganga le na e watu e pertu lalo e mal maru tātou atu ya tau lo fangia le wala watu le tanga luenga ya fa etete ya mai tu langa le malu pui o tātou ngaluenga fa tasi le pui ngo tātou o ngasami male si manga e mai se fo ile tu langa o le fafonga tau mafa ina ia malu pui ina ia awane ise mea fa nginai so i fu o tātou atu ia manangang fa lalo Ma lo fa avitai ia a o le lasi le o lasi o fa avisili o le o bi mai lava to tele ai la o fionga le minista o fo le tai fono o le avang fa fa ia le fast o a mai le se o ka ko pa ari kai mi so ka ko mu samo o solo ngal le me uma ia talo le ase mete le si le fia ASIATA le aso mal feelinga o le aso fo i male mata ingatila ali o le lai le to e lau ia ma le saviri angi vale tātou te lei lopo fele i tūlangi oso mai ai. Tofu ale aso malu i tau. Ia mai le o vai e whatua tua. O upu foi matala nai sira mai tātou atunu i le te o whamatalanga i whela foa. O upu le lei, o upu whai, o upu whaalumaluma, o upu whaatauemu. Ia o upu lava e tupo le vevesi. Ia a le lava e tui malofie ma o lolo pito va ia ma ave pele nganga maulalo le tunu ia ono sa o le fato moava fato a fane o vaiaso talu na to o le vatele ia o mal fainga fi firinga le tunu ia mai fo tulanga le na nau ina ia au ta felo
Ia peita, ia whapena, nei fo ia som taulumanga, ia tatete ia ua patatu mai le whai unga lea, ia oso i fo si ano so lea, ia whapena, ia al me lava le whai, o le lava e tau mawhai pē te tau le mō le ala, ia whanau nau ta inga, a o le tūlanga lava ia, i le whatonu wholawina, vi ia le tua ua ta viri te whainga malo. Ana le fina ngalo le atua le mele tupu, e le tupu ASIATA. Mali. It will never happen. Ai ana le ai le atua, e le tau nuu wha moe moe. E lo la tali tununga, e le ai se me tasi, tātou te popole ai, tā pena e le ri me uma. Wa uman tā pena e le atua taimi. Me fo ia ngaru ma, ngaru whatio ma ngaru tā peau. Ia ma ngalu foi o lau ngalu fai sope. O lo tali malu pea. Ma se e pea iau peau. Ia wana i whatau ma te tau i le au. Ngai te tonu lava e foi mai le tua le nganga le on sai ma whapapale. A o lo le lei whapupunga o lau tari ASIATA. O lo le mea. Ai se metasi o whale tonu. Ya malo fa'aftai ya mamuli ngang fa malo ngang fa'aftai tele ila u fioga le minsta ala fioga fo tai fono bang fa bufai ua tula ile foi awa ya se manuia o sa mo mo le sidi ma tau sanga ya mar fa solo tu ai gum le fina ngalo le tua fa'aftai tele o te loa o le swafa matai se tasi wo mai la u fioga to ale tai David tua ya o tua lalo le le tau tai ya me se foi o le lao mani no ia o te lo o si tangata o mantua i tafale le to fama i le tua ia a le foi tapua i ia le tunu o wa le sanga ia ne ai o le tai ia to a fai malu faiva ia wai le lo foi tanga e fai le vasa ia e fa tai lo ta lao pa te tele lo fionga i le a minista ia se isi vai ngai se sala sa mel to fa ma vai le tunu ta fa ma vai ai O sa upu sa moa wa tau la uru ne fiafi ia aswaswatu vai malu i puenga lau to far vai malai ia ma ngalo lu leo. A o lo whaanga moripo i lau fionga mal tatou TV ia sa moa malau sira mai mo mai ia o le mātou fo na talo. Tau mwhai lava e tari atu fina ngalo fo i o lo whaafsiri melga tau por kalame mo lo tau sirfia. E manu tele ina ne fiafi tatou fele le sururu. Alofa tele atu soy fo mai manuia. Ia fa soy fo ia. Pase ko. Pa soy fo ro. Ia sa mo o le tanto fa talo nonga na male afionga ile li minista o fa toanga fa inga faiva ia o suenga fa sai nisi alinga te lea o le fa la potpotongo este tosi asio tanto o tulu o sa mo ua fa mingu ke ai le fitu o ta le fitu mai ai ma le tanto to ia ui o le ua lau se sa ia le faiva le tautai ile nei so e me se fo io le proclame le tautai ia maru le fau le na u fa matafi le fionga ile li minista ia le tanto proclame fo le tautai ile nei vaenga o le fiafi ia u pongsafa ia matou ini usila nei o le asia la manga o le tauta mali ia o le na ua fa o yo yatu ia poi lili a fo i se fam talanga ia matua tu lava ina ia le to fam le utanga o le ngalo like le tanto pe to to ia me se fo le tanto blue tv o le wefa fonga o le aso lulu fo i le vai aso le nei ia o le aso lulu le vai o ma proclame masan male afionga ile li minista io manatua o fo i fa pe o le te ma futa mai fo le fa pe se kawanga fisiri asia kai kulanga fa porki se io manatua fo o le au ke kau mafai o ke to ki e va ale o fa va ya so kalu me iguma awangi ka ko ki e va ale ka vidi kua e fio ma singa len ka ko tanto io tari sa pai al fa ngama ro maka ko fo lau ai ia ora por kalamela ia ena vaenga fo i fa ta to le matanga luenga ia male matanga luenga ia au ke le o manga fo ile ko e kau ta i tua le tili malala fo le savili langa o le to le au pe o le fo walango malu le sa mo ile no fo longa o le ia mo le nga fa malo nga fa tele wo mapa anga mai le tanto por kalambe o le tauta ia ASIATA i so se tafa lava o le kilope
like le tātou Blue TV ma le tātou page le TAUTAI ai ia nga mawala ia le notifications ia awa fo iso se taimi e ava no mai le fionga le minister sunga Laaulialemalietoa Polataivao Schmidt ia iso sana saunoanga por fa talnonga ma le tātou proklame ia ele i se vaenga misi au vone ngalo ai ai se vaenga te fia fesidi ia tūlanga lava tau i whaatoanga whainga whaiva susuanga whasaingis o le kako proklame whaiva kasi o le tātou va ai fauteli ioi ai le uru whapea mai fo i oe ua le kadi le fesidi le fesidi message mai I would love to ask those questions ia anga i le tātou mi sa man ko mi sa fa wa langa o kako uma o le por ko viki au fio sa mo se yo fa ka lo fa nga malo fo ia programa no to ia le manga le fiafi au le dia ele tu au le ngalo le so tau ia o le fa tan longa fo I le fio nga ngalo le mana sulu ana ia mi se o kako pisingisi like ia mi se o pisingisi pe ko yo lang pisingisi ngi ko viki wa i man level fo aba ngalo se au nanga ia wala pa papa fo ia fa fo wala tau ne ai ia fa ia o baio sinane fatulua ai fa malua tele lilo tele lanu ia ele tautua le wa sia tamar tato proklame ia male Blue TV ia ai tato to fero ai tamina fo itaiao ia manga ia lava fa ngai ngai ioi o le lava wa fula wa fila ka fu desi aso va sorengia ia fa ia le ai ia u se fa sanga ku mo la TV ia wa fo ile nei fa nga ka ma do skum so fa masang ia ko fo apte fo ile fionga Lagipoiva Cherelle Jackson molo na va no fo ile tanto proclame ia awori tiele toto tai mo nei fiafi a lofa tele mo to uma le tato ainga me se fo le tato proclame wo ma paanga love you so very much tato to filo ina so tao fa so foia Squad, baby. Rex, J. Sands. Let's go. Oh, say I'm say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting for me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move in and come here. Yeah, they on the nail, dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, tama in and not the pipe, say.